Oj, danes se začenjamo pripravljati na grilanje. Sezona prehaja. Za meso, v bistvu sem pa naročil ramstek. Ni moja prinesla ramstek, ampak debelina ni navajena na debelino. To nikoli. Oj, danes začenjamo pa trenirati za grilanje. Ramstek bomo dali tole. Cajun style. Malo pekoča, malo čili, za priokus. Pri ramsteku je tako debata, presolit, polsolit, pečica, grill. To ljudi sto čudi. Da danes ne bomo delati tisto, kar sem hotel, ker tole ni 2 centina, jaz se moram pa z mojo pogovoriti, zakaj mislim, da je to 2 centina. Medtem, ko pucaš ego, opazuješ, kako lepo trči. Lepo. Fertik za 10 minut pokriješ s foljo, da se sokovi prepojijo. Postrežeš za svojo drago in samo upaš, da sta bo zadovoljna. Dober tek. Oj, moje ime je Sašo. Probam, da vas nafutram v izi, če me to všeč. Glej se naročite, komentirajte, lajkajte, šerite. Se vidimo.